jalhamu mamang songo godak tadi na lama nomo-nomohan. Jadi maulia temadi tuhata sesungguhnya dihamu raja nipadenan nang rona ma ima sian ke tolu kecamatan asa ditomu-tomu sida ma godang panau Iya, tatur maju barisata, tatur maju barisata. Bumi tebar ke serusaran. Iya. Tulu kecamatan nak ingate. Bamang panitia. Tudu tihami ma. Mau lihat. Suang songonima nang siap kecamatan Onarunggu, kecamatan Pangururan, dot kecamatan Simadido, dus maruat tamang, songon Majalo Tortorta, dus maruata, dus maruata, boleh. Mau lihat ma atta dibata, mau lihat ma nang dihita sa luhu na, lumobi manuaing naung ujak, naung dilantik, ima uluan ni pungwata Samosir Nauli nadong di tado perserahanod di kota Batamon. Suang songonima nang dihamu panitia nami. Ommahami sian kecamatan Simanido, kecamatan Pangururan, dot kecamatan Onarunggu. Walau songonok penon naburi terpatu pahami songo sakti-sakti nami. Dinalaho manupahi ulaut tadi bagas sesadarion. Asibat tong rohanya mata debata lamu sadana mahita tuzuluan narion Samosir Nauli dinalaho peninggaton hutatta pangaratuatta kota Batamon lubodima hutatta Samosir Nauli amang pada musim nami iso jong dohami natuluk kecamatan dinaung ojak punguan nami naung dilantik Samosir Nauli nadong di kota Batamon. Anggia matutu mamita mamasu matong amata di bata disaluhu na naong zongjong ima Samosir Nauli nadong di kota Batamon. Adorang sozalohami amang jalan ng padinggal tangan na kami marmula-mula mazo damang. Gabi.
Maula te mamang pada musik nami mula gabi matongi mula horas dupahon ya mata de bata. Anggia martinangi marbinege matonga mata de bata. Dia kasalhu na pasu-pasuna nanang si pasahaton na tuita salhu na. Nadong di kota Batamon lumobi ma samosir nauli. Asabad dabang mazolo godang soba-sobay. Maula te mamang pada nabi ido na tua-tua binua tano liat binay metok tinggal pasuk anggi atong di hami na mga liat dapat pasu-pasu hami sa luhut na badamang gondang liat-liati jolo na so kami luhut sa bata jolo na jolo alay sa halimang aliat na ita sa halimang aliat
Maulate ma amang pademusin nami. Ano mong gabi? Adorang sozalohami tortor nami. Dihita sa luhu na humaliasa damang do dayna. Laos oma ulupulup dihita tortorta adong do dipatupa panitia song panukaran. Song moniceng dia kanalah manukar boyma sabula siabirang nami. Jadi amang pademusin nami. Adorang sozalohami tortor nami dihamu panitia nami. Dihamu ka panitia nami. Asahu pasahat tabi mazolo sakti-sakti namion. Tuhamu panitia nami. Imana sian hami kecamatan Simanido. Kecamatan Pangururan. Do kecamatan Onarrunggu. Idok na tua-tua otik dang si gudang dang si pujion otik dang si saritaon. Malutung songonok penuang sakti-sakti nami. Asa sakti matong madingin, sakti mamatugu. Dihita sa luhu na sa mosir na uli na dong di kota Batamon. Asa husip pulihami masongon hatani sakti-sakti nami on. Asa titim matong na tinopa, golang-golang hotang matong pangarahu na. O tikso sa dia na pinasa nami siya kecamatan Simanido, kecamatan Onarrunggu, doon kecamatan Pangururan. Amat tadi Batama na manggohi pasu-pasuna. Dihamu panitia nami jolo mahamu asay pasahat songo sakti-sakti namion. Ano dang bui itu pamulup-ulup. Ino? O dosro hatta. Oh. Iya. Iya. Amang parmusin nami. Ino na tua-tua binua hotor-hotor binaim batok kuganu-ganu. Hami nang manortor siya tolu kecamatan bedamang mazolo musik na hobartus. Lausom madihamu akadamang dohoday na. Omahami sa kecamatan na tolu na kecamatan Simanido na Runggudo Pangururan. Dang nahu pasitahan memang heteng munay. Alay dihararo munay do. Dihararo munay do amang. Iya, bedamang ma. Kami nasa kecamatan Simanido, kecamatan Pangururan, kecamatan Onarrunggu. Hormat kesempatan dihita sa lunggu na magulo.
Iya. So di bate dus maruhatta tauzuhi bate di tortor dia kadong ataman non tatortorhon nate dapat puas. Iya. So di ma dihamu panitia nami songo sakti nami na hubuak kami nakingan molotong songo nipe nabuhi terbaik nami na siya tulu kecamatan asa dohon matutu songo nido nida tua-tua purba matong akola semanang-monang matong di dulu di tabiat tu dia petok kita mga laka nadong siya samosir nauli nadong di kota Batamon amat tadi Batama naman dongani hita sa luhuna amang pademosin nami kusip pulih kami matong tortor nami ido na tua-tua marbona do songol hau marudong do song somot tali nung mahubonay kami nakinga jaluzungan nami ma asa tinaw matong maltiyo binay matong tupanuhatan baik damang ma si tiyo-tiyo laus pasaha ma tua sahatan ma ya hudul mazahita amang pademusin nami ala roron waeng siya kecamatan Talipi kecamatan Menggulan do kecamatan Hariaboho sekitar na do si tiyo-tiyo bedamang ma panomunumuni ya songonima dihamu todong nami nang dia todong tak naro sa kecamatan na otak na nakingan ala naung sikodo hamu amang hutomu hami pinitan ulot tadi baga sasadaryon na uzak samosir nauli dari kota Batabon tu pasahata ma tuhamu asa habuma namanzalo tortor muna simakmu dus maruhamu awalau teresun pasang ringa gabe amang ibe amang paguar pagosi alamar mula dari nara ringa marmula gabe marmula horas badda amang majo godjang mula mulai gabe itu ma hai Pagual perkasi. Dia may namang nakanigod ng mulay-ulay. Asa yung bahami amat taraja inata do inata si banang do amat na martu de bata. Ban dawang magod nak soba-sobay. Gabi.
lihat gawi sa lihat oras amang pada namin. Baik damang ma, kodang lihat-lihat eh. Gabi. Gabi.
mau lihat matutu amang padde nami asa tangan do botohon ujung namar jari-jari 10 marsiga jengganjangi asa jumolo amar satabi tuhan akadamang do dainang molo petungau napasahaton songot tor tadi bagasa sadarion amang padde nami bunga tutu mangaliat kami mangaliat gabe na mangaliaton ima sakti nami songon na mangurupi di ulaotta di bagasa sadarion atong martangyang mato kita saluhuta tu amatta na martua de bata ala di pasal todo ulaotta di bagasa sadarion asal lasmar wata na manggabeoni amang padde nami nanong liat parhorasa nang liat nang nauli dihita saluhutna naing marsolo pamahami atong dihami namar kecamatan setiap kecamatan nakining naung sisada roha sisada taing hami atong bay damang ma godang olopolopi nang tuhita saluhutna akadamang dodaina asa ro mahamu mangolopi hami asa retahita lapasahaton aka dos nirohata di bagasan ulauton bada mamang godang olopolopi jadi sesuai informasi sian panitia mulai dong neng manukar adong bawa meja panitia akan tukar akada menggodai nang neng manukar adong bawa panitia di meja panitia kecamatan bodo hita tong marsol koloba dos niro hataido asa sada hita asa unang mardua
basahan mo, basahan. Asa tasalo torta. Hiro. Hiro. Iya. Mulai itu matutu dihamu pada nami nang saluhut na dihita. Mulai itu matutu dia kadamang dohodai nang manupaki ima diulata di bagasa sadarion asa dahono matong hatanin na tua asa bagok daun na nomor halto na digagatan di robean horas matok kamu na mga liat suang-suang ni mahami atong na majalo suang-suang ni madihamu banitia las rohanami asa si titik ba natong sigaw pagolang-golang matong pangaraw na o ti sosadian na binasahan nami par obak kacamata tu panitia asa itu hatta namanggoki pasu jadi amang padenami Gabi. Iya, jadi maulate mak dihamu na pak kecamatan sian hami mewakili panitia. Maulate godang na tu pasa rohanami tu hamu saluhu na. Dinarotok kamu mabuh sakti-sakti, asa sakti madigi sakti matugu. Dilota di bagas sesadarion. Donon nami matong songon idon ina tua-tua songon mewakili siap panitia. Tulus dalat tudolok, tiuru matong tu dalat tuturuan. Asimatong rohanya mata debatan na digijang lampyo na mamual si tawato sa luna. Partikyan tu pasahatan na matuhamo na. Boleh tuh amang. Jadi molo menurut tahu kurang semangat deh kita. Iko benot terus hali. Ido. Jadi asa manot terhami amang. Ahal pamiduan. Akainon terlas doroha. Siraja dulu kita bajo. Si birong-birong Pariwan dari Bandung Wah dos rohata Sedia do Wah mang Oke Sesuai dengan kesepakatan Ketua Umum Sesi birong-birong Tu Pariwan dari Bandung Dan sekian-sekian Jadi amang pada nami Asa semangat kami Ala ningali ni suasana Iko panas do benon nami. Jadi badamang ma songon hobar pengiduan nami. Oke trio. Iya. Saudari tak pasal
Sudah lihat tuh lalu berproyek asa baju badon baru nade saudari pasar malam tabak udah oh dilarang aku dilarang berdua saudari pasar malam tabak udah oh dilarang aku dilarang berdua Mariban ya sama sirbeta Bahisa Mariban lagu ini
masing-masing. Kembali ke MC. Iya, mantap. Kita dihibur dengan trio kita yang mantap asal Samosir ya. Iya. Jadi apa hak dia inang? Asal mau panas kan? Iyo. Jadi las roha, songon nama nabaya kelas nirwata, las diwai trio teronak kining ima songon lagunis tumorangi. Alat abo tero di ulat tasadario. Songon kedua, nah tapa jujung di sebagai sasadarot. Ima amata Niko situ morang. Jadi mau lihat mak asa tajalo ima godak hasahatan amang pada nami mardalam maina kapal sesebulan tupana hata ikut lewatan huta sitio-tio badamang ma godang hasahatan las barumu atu sitio-tio ne. Oke, ibasa kami tupi mandu ulah otas sadario. Jadi amang pada nami ala nang ro nama naboso ni ima Samosir nauli nalaho manupaki diulata si sadario. Badamang mamang godang panamunomoni. Mulai tema di tuhata, mulai tema nang dihita saluhutna, terlumubi ma dihamu na posonami. Las rohanami nunga rohamu atau tipoguni alaman ima patupa di bagasa sadarion. Atong amat posonami do diakai botonami. Asa jalohamu ma songon tortormuna tupasaha ma tuhamu. Jadi gawe ma tutu jala horas mazala gabe maulia tegorang di pasat kami dihamu na tua-tua nami parsau tahun Samosir nauli naung mangalian partikio tuhami imayana komuna na poso par Samosir manang pangarato asal Samosir na adong di Pulau Batamon. Jadi perjolo sali selamat dan sukses ma di pasat kami sian hami na poso asal Samosir na adong di Batamon dihamu akan tuan namin ang terpilih gawe bebehani Samosir nauli na adong di Pulau Batamon. Jadi amang permusik nami Gabe. asal
asa siya jurmatong mula-mula siya jurmula gabe mula ni rumah jurmatong mula ni rumah gorga mula ni zolma marbisuk mula ni zolma marroha asa takas marmula songo godang maruzung metong songo tali baik damang mariami godang mula-mulai gabe Mula tema dia mawang permusik namin nung atuk takas tutu diwek kamu diami godang mula-mulai asa tangan do tutu boton ujung na matong jari-jari jari-jari 10 marsikat zanggat-zangan dison hamin nungain na boso ni parsamosir na aron di Pulau Batamon nanaing paher bang tangan matok kami pagalegoting alay zumolo matok kami marsatabi tua mata nomor 2 debata tuaka siraja na arong Nelson suang-soni nang sorry pada terlumobi situan na torok na adong di ingananon asa takas mawedda mangami godang soba-sobay oleh ate ma tutu dia muawang permusik nami sonari di zona dong atong dibuat kami pinggan nahot maetong diudulan na nawar bulukon ringgit situasi suara natinopani amat da pamarenta si balas rohani dak danak si bemekel inatta sorry pada suang-suangani atong mual aik si tio asa anggiat nian tio pasarian tu joloan nyari naing pasaton naim matongon tu panitia pesta wala di bagasan sadarion alayat dorang soi pasat kami asa zumolo niya dilihat tok kami di ingananon asa anggiat niya lihat gabion lihat horas dihami sude punguan ni samosir naulu tu joloan nyarion amang permusik nami asa binu amat tong tano lihat binu amai tudol sanggul dison nami nungay nakana boso na yung mga lihat baik kamu matong godang nasi tersanggul
Mulai tu korang matutu di pasat kami dia mau permusik nami nung matuk takas tutu di kamu di kami godang lihat-lihati. Sonari be atong awang permusik nami asa diolopok kami matong tupak na biruan nami dia pala di bagas protear yon berpangido kami diamu aka na tua-tua nami tarsongan manabay tupak nami diulon ni na tua-tua nami apala di bagasan botarion asa olobiamu kami amang inang asa teba tupak nami di tu panitia pesta abang permusik nami alaning rona mana tua-tua nami mangolobi kami akayan akon na di bagasan botarion asa takas mabed damang godang olob-olobi
masa iyo oke masa ayo masa piring na masa tamu iyo masa piring na iyo kalau nusa piring na di masa iyo Hero. Boleh tema di duhata. Ada orang sejalohamu songon totormuna neng merdangsa asa dohonon nami mato. Jadi di ketua panitia iso jo hitamang dos rohata asa tadok mauliate tu ima naposota bohamang sada supaya di dua supaya gadong mahita dos rohata mauliate ma dihamu naposonami nadong sasamosi las rohanami dipakilalau kami do mulai nama muka dia kaulau tahun dohot nama bantu sangat luar biasa didahami do dia ka bantuan muna songon na poso mulai sian na tuari saat na bodari sa sadarion las rohanami dihamu ka na poso nami asang giat matong itu pagi akka dihita ganuk marsada-sada terlumo bima dihamu na poso nami asang giat dapat atong akan niluluan muna dapat matong na janyalaha muna dohonon nami matong maulihati masaluhu na naong di pasahat muna asa dohonon matong hatani na tua-tua asa bagok na matong na marahalto digagata di robiat horas matong kamu na mangalian sa ipugada na matong ami na majalo jadi dihamu amang pandai asa di pasahat kami tu na mangujungi ima di tortor ni na poso nami pasahat kami tu na poso mulai tema tutu di na tua-tua nami naking sonaran dito neng merdansa berarti orang udah kesempatan dia na tua-tua lanjut oke guys jadi abang parusit nami Nang kali. sebelum naro jalota Ya yang saya berau itulah. cinta Berau cinta. oh berau cinta ma berjolo baru sama tu sirena abang parusit nami Gabi om apa bersolo. jadi dari kemarin pas suami son Gabi. Silakan. Saposo bersama sir baik kamu jo abang berau cinta ini Gabi. Dengarkan ceritamu, jangan pusingkan omongan orang. Yang penting antara aku dan kamu sama-sama saling percaya. Yang penting antara aku dan kamu sama-sama saling percaya. Opa, biarkan saja badai menghadang. Perahu cinta takkan terguncang. Yang penting antara aku dan kamu sama-sama saling mencinta. Yang penting antara aku dan kamu sama-sama saling percaya. Cinta di dalam hatiku hanyalah milikku seorang. Karena dia ku jatuh
sama-sama saling percaya. Yang penting antara aku dan kamu sama-sama saling percaya. Mudia itu, apa? Hah? Rena. tong son sidok ni tua-tua asa bagok namar hal tomatong ni agatan ni Robian hos maami na bosamuna na mangalian na manupagi acara tadi bagas botarion lam tugadda nama hami na mangalehon cek bagus jadi
Rabbana poso inna nasobiga tubual lata akana poso do behami amang inang nasobiga uboto hata atik boanak king adong pamitan ni godang nami suangsoni nang di panortor nami terlumobi matong di pamereng nami asa jumolo hami mangido maaf tu hamuna sasudenang amang parmusik nami asa tinau matong mual tio binakmai tu panuhatan baik damang madiami godang siketio las pasada damang ma tu hasatan Sahani soru sai sahata datu hotea lele hitama molu sai sahata usang babea horas matutu Sekretaris, panitia, bendahara, seksi-seksi, perlengkapan, konsumsi, sini lama, dohot, sudeita, nadong dopiak kana tua-tua, aka bapak nami, pendiri, BPH, nadong di luar, nadong di ingananon, martapak buhi mahita amang, alana nunga, sipul ulauta mau lihat do pasaton nami kadek-kadek jangan pulang dulu oh ya tu sude aka damang dainang keluarga besar Samosir Nauli Batam Samosir Nauli Samosir Nauli Horas di Sadarion kami mewakili siap panitia madok mauliate bisude tu aka para pendiri tu aka penasehat manang dewan pertimbangan tu BPH Bapak Uda wakil sekretaris nah hadir di son bendahara BPH doa kadongan seksi merangkap manajer panggung Arjolo tu Bapak Udaku Bapak Uda Richard Randi Sidabutar dot keluarga tu inang uda dot tu anak tak Bapak Uda mau lihat godang situ tu Bapak Uda sian prakondisi saat dengar dok ulau tak aka kecemasan ternyata hampir tidak terbukti. Jadi sagodang mak di hari-hari mengihut lam sehat Bapak Uda lam godang aka perkara ditangani tabak pacarian bahagia selalu doa anak tak semakin membanggakan di tengah keluarga di masyarakat dia ada bantuan Bapak bendahara rangkap mona teh dok bendahara panitia di Bapak keluarga Bapak Grace do inang Grace mau lihat ya mang mulai hitamar rapot-rapot mulai bulan nonom bulan pitu saat Rodi Sadarion dengan doa mang ulauta kerja-kerja bareng doita di son kerja-kerja bersama doita Ibu sekretaris ternyata masih di sana jadi molotung adong aka nahurang lobby di perjalanan nih sebiasa dia mangate di Ibu sekretaris dan keluarga udah si manjontak adik-adik kembar mau lihat ya kak kembar sudah berpartisipasi dalam Samosir Nauli hari ini di tante mau lihat tante do di Bapak Uda nah selalu support memberi dorongan semoga makin membahagiakan ke depannya dengan bergabungnya kita bersama di Samosir Nauli sebagai rumah besar di para pengurus kecamatan nah hadir setia Doti Tadison Onan Runggu tepuk tangan dulu untuk Onan Runggu jadi tidak ada kata surut memang dang membanding-bandingkan udah kia partisipasi Onan Runggu mau adok kami cemas ya Onan Runggu siap selalu nina termasuk sesi konsumsi dok menangani akan asing inang udahku kendati Bapak udah
Inang Uda sudah selalu memberwati Inang Uda, do Bapak Uda. Semoga lamboi kita melangkah bersama dalam kebersamaan, dalam persaudaraan. Naposonami Remado Trio mau lihat ya Mang, nggak dipersembah kamu yang pada hari ini, termasuk untuk keyboardis saudara legend ate Pak Amel lamdengkam masudete boy menghibur dan semakin godang na jolma berbahagia. Tuh Bapak udah rekan pro, Bapak udah no pengasah doakan asik di ulawanon. Walau sorong Bapak udah tong do hitiri-tirau. Termasuk tuh Mang Boru Papaya dan keluarga Ketua PSB Trans Barelang yang selalu support mau ya Bapak dan Mang Boru di par Goci tulang namis temu orang beserta Sude akakru mau leate tulang dok tim saya ulun apa itu kata ya teh mau lihat tio pukul-pukul li suara ni taganingmu tio dohot ani sulim songsoni piltit-piltit ni gitari bagak oleh ate mak serasa di samo seru itu sadariona teh. Jadi salam hormat siap kami panitia dohot Rodi Nasoboi di Guariami 1 demi 1. Jadi dengan pengasok kami barani pihami sudah ala sama sirna ulido dan terlebih alani asini rohani Tuhan. Jadi mengunjungi songon di Sadarion bah tatutu ma di bagas tangiang pinasa ma tu ketua onan drunggu membawa kita di bagas doa penutup di Sadarion mau lihat deh. Tatutu ma di bagas tangiang tapauduk marohata. Mau leate madiho ali amang na basa di siala ulau nami di bagasa Sadarion natotong diramati hosian nama mulai nama nongai sampai saat nama ujungi dilas ni rohanami ima di peresmian dipelantikan ni Samo Sernauli naung jongjong di Pulau Batamot Tuhan. Ya kasakat nami Tuhan tong do di pasauto. Sehingga ma Tuhan marperbui o Tuhan tujulan nero. Marperbui ho nadinggan tuaka generasi na berikut Tuhan. Song-songoni akadope nanaing serang-rangan nami tu pudian nyari. Ho matotong nama ngiri-ngiri kami. Lehar rohana di kos di hami Tuhan. Lehar rohana dinggan di hami Tuhan. Perbisugi hami Tuhan. Dia akan nama ngulahun nami Tuhan. Mulai siya ketua sampai tu perangkat na Tuhan. Digijangi saluh na Tuhan atau tong doron nami Tuhan. Jaka keluarga ni sudit nang Samo Sernauli homa na mga ramot Tuhan. Dinalam mula pehami Tuhan. Tubagas nami ganu marsada-sada. Homa na mga ring-ring kami. Padao parmarat Tuhan. Suang songoni pe Tuhan ya katamu nami udangan nami. Homa na mga ring-ring na sida Tuhan. Sabu Tuhan kami tong merdu mesirang topulin dari Tuhan dia kasirangan kami mulia tema di Tuhan song-songon di Tuhan dia ka na berpartisipasi bagasa Tuhan di halujan di sisi Tuhan ho mana pala sorry Tuhan atunglas rohan nami merlas ni roh sisi Tuhan disakat nami Tuhan pasata me tuho dia sebelum pengawasan nami Tuhan jumulo hap saya samai asa unang terabat dope paso-paso na hirim mami tuho Tuhan marhite Tuhan Yesus Kristus pasat kami tangang namion. Amin. Oh
Mantap. Jordan. Oh. Foto.